least I brought you orange juice. I wanna break up with you. At least I brought you orange juice. I won't forget the time we spent, although it was way too intense. Minum. Outfit of the day ala-ala Tina, ala-ala tomboy. Noleh nah, tegak. Itu betul. Nah itu namanya minum nah, ranang. Mana cak kita galak Tahiti tu. GT. Itulah segar nah. Dia melihat itu bena basing namanya GT ranang aku. Yang dalam oh ya tidak bermodal. Nah tidak bermodal. Dari maskara. Definisi Tina tidak bermodal. Oh, tempat tope, nyorok megong, aku banyu, pusing minum, sekarean. Ngantri. Beli ya? Noleh. Hah? Ada apa kita foto-foto? Ya tak? Ayo lihat, coba cari yang di dalam, di bawah ini. Awak rabun kalau berdua ini? Itu nanti 789. Wis, dia 8910 dah. Iya. 789 kau. Dia tinggi. Mak ada
sini. Nah, TV-nya kinyap-kinyap. Belum. Kinyau. Oh, dia mau jilbab ini. Bucin tuh gak salah, yang penting sama orang yang pas. Kayaknya pasangan yang sempurna itu cuma ada di mimpi, Sa. Bagus gak? Cantik. Yuk nggak dikit, biar tenang. Seterusnya kayak gini. Siapa? Ini. Siapa namanya lupa yuk. Aku udah dapat perempuan baik-baik dan pastinya nggak so suci kayak kamu. Mati kan? Got some product coming in from New York in the next few days. Need a nice white face to pick it up and deliver it when the time comes. What kind of product? Look, I know what the fuck we're bringing up. No, you ain't fixing to ask me specifics about my product, are you? I mean, offend ya? No, don't tell me what you meant. I fucking heard your ass. Yeah. I'm sorry. Don't come in here acting like you got some fucking weight behind your ass. You know the fucking drill. You take the fucking job or you're not. How's that number go? Looks about right. Ini lu keluarga kita.